Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Nama indi ke zikris rokum chang na zeng kai kana kamai chogu Zeme news man sa Zeme ko ne ina hai mena hangel lagai dera dele. Zai mara sam pogai mag soge hai menaza man sa za mail chai ka ke ko tebe ne ndulia ta di me ka chebze nangui hai mena soge rangai dera dele. Zeme news man sa go YouTube channel ge ndi ke zis kui kum chang na zeng kai kana ma ge YouTube community guidelines strike ze chai ka 7 days hange punina strike kai ni bzi ke nangui soge man sa za ndulia ra hange chang lak di dele. YouTube go community guidelines strike ka chebze ka chai na nangui soge rangai dera dele. YouTube go community guidelines strike ago channel ge wangza ka hare pui hornbill ze Nagaland moko chunga te chebe video za YouTube ke upload te gai bebzi gena warning strike ze peda ze po changdi ge Manipur Noni district railway construction camp ge hmei me bige zimna ka chaibe photo za video kai bebzi gena punina community guidelines strike ze chai ka ke 7 days hangge agu YouTube channel ge kai ni dele po zi gena man sa ze nangni soge polia ra hangge changla di dele a chelos do minus save ze Zeme news man sa ze main sangna zai 9 sangna hazi ke ninge kana ka cho man sa ze polia ze banggu dele a chelos do ani hai mna chi ra hangge za ani hai mna ting ra hangge Zeme news man sa gu YouTube channel ge zimna ze te chebe zai ma pui ze te sabe zai zimna ka zambe zai iron namak ze mami ngo sia sebe YouTube go algorithm zai community go policy ibrame kai do lakpe bam zigene nangnui soge mami nangnui pi nei ze bamles du kai ra hangge changla kudle a cheles du man sa za main sangne pote ze bam hangge idu te gudle po zigene haimna Zeme news man sa go family changje bam me zai subscriber changje bam leina haimna ze 9 sangne za main sangne ge Zeme news man sa za pi gai ze bam hangge haimna ze kyam gai dele. Manipur Noni district Tupul railway construction camp ge tadi bikyon cheuke zing kai skoi kum changna zang kai khna ma ge me bigna zimna chai dibe ka chai pompe bizena mai gene zikrem nge changdale ze ka chele zai mara sam pomne saje chuna mina hang snam ja pe lagzala murei zai mina hang ringe mdai mgo ka chai pom ja pe dodle ze ka chele zai chige me bigna mina hang krete sedma zamzen ripeti dele ka gna pan sak za chai kam di dele zai chuna re ga mina hang ringe mdai go chai pom ja pe doda zai mina hang snam go pe lagzala murei le ze ka chele zai chige relief and disaster management minister awang bo ne maine saje chige me bigna zimna chai di mgo ka chai pom le ni ze pe do kam hange pnui lungkai ze government mera meta te je rescue team mera me chige pe te zala re le ze ka chele ze minister awang bo ne maine sajanda 9 dk ji kre ko chum kum chama jang kai kana dammai ge ize nge ki ka che bigine ka chai pum kana jang do ka dai de le ze ka chele zai pating ke te je chi ze ka chai pum je hang di bzigine chome ka chube pluijan che chilak zala re le ze sale ze minister ne maine saja Manipur Tupul railway construction kem ge me bigine zimna chai di mgu ka chai pum le ne ze pe do ka makta ne ge pe ze bam ra hangge te gule ze ka chele zai pani lungkai ze ai ze ka chai pum ra me ze pe do kam singule ze ka chele. Zai former US President Donald Trump no kraibe pui Ivana Trump ka chebe pui zena mai indi ke zikremi kum changna zang kai kana ri mai ge pakring beze saugai di dele ze ka chele US go former President Donald Trump no kraibe pui Ivana Trump ka chebe pui ze New York nam digene pating kum raks na chumgine chai di dele ze ka chele zani haim na chigara hanga Ivana Trump ka chebe pui ze Czech Republic me ze le ze ka chele zai Donald Trump banai panai klakte raib kum ze 1977 kum ge klakte gai ze ka chele zapnai na klakte gai ba ting kum kremi klakte gai zapnai na za hang chumlung gai le ze ka chele Zaituna ting India ram ge COVID-19 harar jan tu sangja bamdi bzigine Nagaland Dimapur gu Deputy Commissioner Sachin Jaiswal IS ne saja ndike hzi krem dai kum changna jang kai kana minus save Dimapur chai ki ge tenru ramle na face mask ja compulsory ja kaising radle ja kamgai kakdai dele Dimapur district gu DC ne sa chaukum COVID-19 first dose lu mangma jai first dose lulu ja second dose lu mangma jai second dose lulu ja third dose lu mangle na Dimapur district hospital gene bugu dose ja complete te kamra le je ka chele jai arun mang ja Dimapur district ge kahni bebam jai kahlu bebam ge wang male ne do face mask ke kamra jai mi baz do sanitizer ne ti kamra le je ka chele jai arun mang ja Dimapur district ge chai ki ge dokan kai male ne da ge do sanitizer ja shop owner male na
te kamra le jaga chule zai ma lui lu de zai na me ba je sanitize te kamra le jaga chule zai chuna ting India ramgya zai ke dei pereli ninge lumbeje to sangdi zai bugu temperature ja height ka sangdi bisigine man ting ra hanga Indian oil mene rang sigai bela muile chaugu me gari te jeba me pigok na zai pigom dai go gari te mile na ani haim nan ting ra hanga ani petrol fuel ja ni de na gari ge petrol tawdi hetau dui ja kai de na ani kai puimra le je ka chule pampir na kai lu ja te ra le je ka chule gdei perele ni ge ja bam sang ne ge lum ka sang di bi gane ai ja ani go gari ge petrol ni pui gai bi gane plum nen da ja plum ki gane mi to pa ja ani go gari ja pok to di bela mu le je ka chule suppose ji gane ani go gari ge ja petrol ja ni puimra ja iron na mag ja main sang ne ge petrol gum ja la khaira le je ka chule plum ge klum be ka ka bu ja peja ting kai ja halate tra bahangene main sang ne ge gari go petrol fuel tank ja ani pe gum ja la khaira le je ka chule zai Zeme Student Union Assam Law Pakat Chumpe Executive Meeting Roze DKZ Skui Kumchang na jang kai kana Assam Dima South District Mahila Samiti Hall Lomang Klogna Bamdele is Kachule zai Chigerai Langga Zeme Student Union Assam Go President Mr. Ilyas Pamne Committee ke Wongle Nizep Suib Sam Pegai Dele zai Chige Zeme Student Union Assam Executive Meeting Law Pakat Chumpe Bamge Punina Sam Rakyo Gaibize Halaga na Poneme Ani Zeme Remember Meki Klaka Rankang Hizeta Te Bam Tara Hanga kai tara hanga samrya kyo gaidle zai iron magja Zeme Council Assam ne du tingti gi do aja na poiner ma ani Zeme memra mi ki ge kai ja rangkang hijabam ra hanga kai tara hanga ja samrya kyo gaini kaudle suppose ge na Zeme Student Union Assam lam ge na Zeme Council ma da ge zo ga ja aja ten saura hanga sam het kaidle je ka chule zai chuna ria changba chaugum na me mira me zet ki ge ta te je bam le na nai kum chang na jang kai kana lungge nguang kam ga ra le je du kam gaidle je ka chule zai nai kum chang na jang kai kana lo him remnye biennial conference com youth festival je ji kai mnye gunang kai sro kru ke kum chana jang kai kana mai mahur gina bamra kam gai dile je ka chule za program tele ra hange committee bamra biting hange je ke pai ke ji kres kui kum chana jang kai kana mai mahur gina bamra rahe gai dile je ka chule za Assam Dima South District ge Council PRC renewed te zabam bande ipo ben chuge Zeme Student Union Assam lamgene PRC je renewed te zabam ligum je phila kai bloge anui hai mna Zeme le na PRC je renewed kamra hange idle je kam gai dile renewed mag zabam be gene pataw siabe pa daw dibe ani hai mna hange lamule chipo jigene PRC je renewed kamra ani Zeme Student Union Assam lamgene awareness pe gaira ile je kam gai dile ai gena na mai go Zeme News man sal wai gai dele nang ni na pi gai zain king gai baby zigena to dele kan ja je share like comment jai subscribe te galo hai manaja klum dele